Ngiyanibingelela abantwana benkosi enkulu yakithi ekuseni mama Nazaretha. Ngizocela umfundisi Ntombela wasedima Bisawe asifundise. Isandulelo sehlabelelo somthandazo weSabatha. Ihlabelelo sekumbuzo yezizukulwane. Sekumbuzo yokuzila. Ikumbuzo kaNkulunkulu. Mano Jehovah Nazaretha. Bandla lenkosi masikukristu ngazalana. Ngiyanibingelela. Qale ngibonga kumfundisi Ntombela nebandla ngumthandazo weSabatha. Ngingaqali nje ngizobe ngithi ukukhuluma kancane. Esifisweni sami ngifisa ukuthi amaNazaretha mayithola ithuba noma yinini akhulekelele isifo sokuvetha ukuba lisiphele. Ngoba siyawuphazamisa umsebenzi kaBaba mkhulu. Siphazamisa impela nje umsebenzi kaBaba mkhulu. Base kuthiwa sekuvaliwe sekufanele umuntu athandaze ekhaya kanti abantu bafuna ukulibona lolu nyazi. Abantu phela bayazi la besihamba nabo ukuthi unyazi liyasindisa, unyazi liyaphilisa. Bese futhi nithandazela ukuthi laba bantu ababuya ngekanye ngonyaka ababuya ngoKhisimusi sebezolwa la emakhaya bephazamisa izalukwazi zezingane namakhehla ngezikhathi ezidle izikhathi zokujabula bangabe sakwazi ukujabula abantu abadala bese wanezipho eGoli beyiletha la.
kodwa lento yenzeka kuthina amaZulu akube nifunde emampondweni namampondo ayagoduka kodwa uzothi wadubulela amampondo le emampondweni ake siyake thina-ke emaZulu kuba namagqubu kuba yinto edala leyo nto amagqubu hayi ukuthi amaqondo ayaxabani legula ayaxabani kodwa kusho ukuthi ngicabanga ukuthi ayadlulisa thina sidlulisa bese mase sifika-ke lempi yethu esiyiqalele eMagoli sizothela abazali bethu ngamachaphazelo wegazi babaleke isikhathi sokujabula ukhisimusi bese baba besakwazi abazali bethu ukujabula bambele iy'ngane manje bewucashe emahlathini ake lezi zinto ey'njengalezo y'thandazelwe yiphele kathi sekuza lesikhathi sokhisimusi nje abantu abadala bebuye sebebikela ukuthi awusesiyemahlathini kodwa ngeke bangayiqalanga iqalwa yithina sisebasha la sisebenza khona sisotholana emakhaya ngokhisimusi kanti emakhaya la kuqedanwa khona yini anihlali ngale egoli impela senigeza namakhanda sasisho njalo izulu ekuqaleni ukuze kube khona ukuthula nokuphila emhlabeni ngiyabonga-ke bantwana baNkulunkulu kodwa engiphezu kakhulu kubana batala nike nithandaze umthandazo uqine ukuthi uNkulunkulu obhombela umkhulila ngenyanga ezini bakuthi ngawo azame ngayo yonke indlela ukuthi bawuqede lo mkhuhlane kuba uphazamisa umsebenzi wabo ngiyabona nje kuthe kuvuleka kancanyana sayiJudiya nakhona iJudiya ngabona enye into saqhubeka siweJudiya ngaze kaba novalo saqhubeka siweJudiya saya ekwandeni nakhona ekwandeni abantu ukuthi ngeke kubavumbela abantu basebeyifuna lento yabo nasekwandeni kwabaningi sasisiwe kwandeni sayaphi sayeGoli nakhona eGoli kwayinyakanyaka eGoli-ke besiyolamula abantu kade besonta begqoke ingubo emhlophe kodwa belwa njalo kodwa ungithokozisile ukubabona sebehlangene sabuya saya emakhosini asihlala ngalo emakhosini sasisiya kwakhangela hayi abantu odilisa mpula yekubenzeli ukuthi ulamani ngonyazi kodwa abayizili nje ngoba beza nje ukuthi uyahamba kubehamba nje imisebenzi abayilandelayo abayibonayo iqhamuka onyazini njengoba siyilana nje khona umfana la uPhumejele owayelinda abazimnandi uphumile namhlanje kade efikile ekuseni la kumina uthi uzobonga unyazi kumkhiphile futhi noma-ke engaqedanga isigwebo uzohamba lokhu eyosayina kodwa-ke unyazi kumkhiphile hayi manazari kufanele banazi namhlanje abantu ukuthi nani nibalulekile kodwa awezi ukutshelwa ukuthi nibalulekile boyibonela bona
ungasukeli unyazi luyithulela halulo unyazi kodwa lizolwelwa woJehova angingedwa nje kwamela ngibe namadoda akakhulu kabi uyabona ukuthi isathi kwenza umuntu asukume ngingazange ngize izikhulume lokukhuluma naye mawucala ngisuke singisoba phela labo shembe bonke bambatha mina phela mabambatha wena nawe uyolandelwa abantu abangaka phela baningi oshembe khona ushembe wehlezi mina khona ushembe wesitifiketi kanti ngisho umfundisi wakhona akafundeli ubomfundisi ubomfundisi ngempela futhi ade wabefundisi labo bokhololo mina athi anginika enye indoda isitifiketi sile chegospel ngathi mina engizoyenzani lento awufihlele into yangiphazamisa wena sagcina ihambe naso lesitifiketi ngoba ngangisibona siza kabi lesitifiketi singizela nosizi lenyembezi mina banazathi angifuni ukuthi nithi nina niyangimukela cha simile ngimukela nina manje ngavuma ukuthi ngimola nina hayi nokazi ibhola lenu nongidlala ningiteka ngapha nangapha ungibulela kakhulu ukuthi labantu abahamba bayahlubuka esontweni baya kwenye indawo bathi babuhamiwa Nkosi yomusa yona ukudala ukuthi yahlunyezwe kanje kanti mina bayena ngosinecala yini yebo baba ngakusela ngiphumula wahlupheka futhi ngiyamcelela nje ukuthi la ekhona aphumule kahle ngokuthula bese yaphenduka ebheke indodana yakhe ayipha amandla nezibusiso Ukukholwa kaNazaretha kukhulu ngempela ukukholwa kuleli bandla la ekhaya ngoba ungazi ukuthi uyakholwa kodwa inhliziyo yakho mayingakuvumelanga ukukholwa kukho wayejwayele ukusho nje ngoba umuntu abaningi siyahamba nabo kodwa bekhona inhliziyo yawo ikude nathi Buyake maNazaretha isikhathi sisekhona bese ngibongela izwi lapha kaMpukunyoni ngeke ngibona lo uphethe ngayo umhlangano ngakubona ukubi lokusafika lana sesiyangase emaphethilweni manje ngibona yonke into isihamba kahle
ngilibongeleke izwe laMpunyoni ukhunjulwa uShembe namanazareta asekuseni phela amanazareta asekuseni emaningi akhona namanye ade asekuseni kodwa angahlali ekuseni esifisweni sami ngiyofisa ukuthi njengoba niphelele la uyazi uShembe inkinga yomuntu uyabona bancamela abantu kungayi ey'ndaweni ey'thize nasemathizethizini baqoqa imali beze la onyazini sebazidayisa imbuzi babadayisa inkomo ngoba kujaho kuzobona le angazi nami ukuthi lento injani kanti phela ngiyibone kodwa ngiyazi ukuthi ngiyinkinga ngoba ngiyabadida abaningi yabona into esiyibone eGoli hhayi abakakhulumi ngayo basale kukhuluma kodwa ngasho ngathi bakhuluma abantu kodwa leza iy'ntaba zaseGoli zalapha wakhangela zizoyikhuluma le ndaba mana zathi ayibani munye mina mana zathi kashawune ngilapha ngweni ngizongilo ngikhuluma angengishumayisi sengiyanivuselela entweni eniyona ngoba akekho umuntu ongelona ikholwa la sinamanazarethi angcwele kodwa-ke phela kuyenzeka umuntu aphume sephakathi kuleli bandla awafunakali umngane kuleli bandla awafunakali umuntu oncika ngomunye yabona nje ususunga wathi uthi ngiyayikhetha inkosi yasekhwameni uyimela wedwa uze uphume umphefumulo mabo umphefumulo ophuma usekuleli bandla uma uyowancika lento ncike kuyona mayifa noma iwa uyowa nayo bayifa uyofa nayo ungamlaleli futhi othi umuntu omdala la akekho umuntu omdala la ukhona kodwa omdala mayemdala ngokwebaka abantu hhayi omdala ngokuthatha abantu abafake eweni ukhona umuntu othi mdala la kube funa ukulalelwa abhede futhi emhlangano yakhe umnyameni ningayilaleli mhlangano la ekhaya uyacelwa ukuthi sicela baba ukuba nomhlangano wokuthi nokuthi awuvele uqhamuka ngabavala labantu abajale ukuthi kuphelela ntayi futhi kuphelela ntayi kuma kwenziwani ufuyekile uzophelela ntayi futhi uma uzosonda la uphela ntayi futhi uzofuna ukubona izinto khona idimoni elokudlayo laba abazokulandela bazokubona ukuthi yabalibona leli dimoni futhi ngidala nasekhwameni angikhona uNkulunkulu ekwameni wenzalo okuhle phambi kwabantu
khona amanazareta ungami endleleni yababi abafika bey'mpongolelo zokudlula eceleni lokukholwa futhi mdlala isitepu sakho ethempelini lalela inkonzo iphela inkonzo goqa isitepu sakho edokodweni uze amadabunga mina ngangizile ngizomshumayeza ngizolikufelela ngoba la kumina akekho umuntu ongelona ikhona ngibekho ithi incwadi onqobayo oyombatha sozumhlaba senanqoba kodwa ngoba uNkulunkulu wasidala wasifika kulo mhlaba wosizi sivuka siwe siphinde sivuke siwe futhi so iningi ikhubekisho kulo mhlaba uyini efana ikhumbule eManazaretha nina nakhethwa nina nakhethelwa emzini ewesethembiso umuzi ovele uthengiswe umkhulilanga ethi ephakameni sekuncane kukhona umuzi asethembisa wona wathi saziwa uNkulunkulu ayocela lo muzi bayesesiya uNkulunkulu ekhuluma noNkulunkulu uthi uNkulunkulu useyamnika lo muzi uthi usewubonile usebuze emakhondweni phela sengubonile umuzi usesemkhathini ulenga ngey'ndopho ezine kepha sengawubona umfufo welaphi kodwa wona uyeza phela usufikile lowo muzi wathi awusufikile lowo muzi thina boshebe singafosike lifike khona wayekhuluma wona lo muzi wasekulini babaleka-ke bawushiya umuzi wasekusini abanye nina nakhethwa nasala lo muzi wesithembiso sewuthengiswe umkhulilanga wathi uyalenga ngey'ndopho ezine uphatheni kahle-ke lo muzi washo kanjani nto basekusini wathi ungahlali khona kudukisa bangazi yaninema bafowethu ongifundela lapho kwaba sekolose 3 verse 12 no-13 ngiyaninema bafowethu Yokulani Kutadeki Awozani Namsanjona Naulangu
Nina-ke eManazarete ngithe kunina esikhathi sisefo sihlunga amakhoba namabele nina nakhethwa nasenisala emzini esawusivele singuthenjisiwe emzini wasekusini okufundela baba masitholile ngoba sekolose 3 verse 12 kuyakudidina ngakho 12 no 13 ngakho-ke njengabakhethweyo bakaNkulunkulu ngakho-ke njengabakhethiweyo kaNkulunkulu abangcwele nabathandekayo ngiyathanda ububele benhliziyo
imbathana ubele benhliziyo nokuzithoba nobunene ukuzithoba nobumnene nokubheka kahle nokubheka kade nibekezelelane nithethelelane uma umuntu enensolo komunye njengoba nenkosi yanithethelela yenzani njalo nani njengoba nenkosi yanithethelela yenzani njalo nani incwadi emvumelayo abantwana bankulunkulu ithi niyanakhethwa athi uNkulunkulu uma ekhipha isifo sakhe sasezulwini esefo azosala nakho nokulahlwayo wasebalahla kanye nasenisala nina wasebalahla usukulahliwe uma uthi wena wasekuhleni kodwa singasikubona ekuseni ukulahlwa lokho angazi abantu banjani umuntu akayifuni into ayiyona ubafuna into angayona nizolwavuma nazarethu ukuba isebenzi omubi ubafeze imisebenzi yakhe ebumnyama ngani ibane munye niqile ekholweni kwenu nimnqobo sathane yabona nje la njengoba sikhona la kwaMpukunyoni imizi kaShembe noma imizi yamakholwa mina imizi yamakholwa la khona umuzi netempeli singale ekhaya ungabe shoni nabantu bakhona siyahluleka ayazi nani bathi ungabe umbangizi ishumi ubala imizi sasaya kuyona noma ubala imizi esasiyona mina engikhuluma ngayo ngikhuluma ngemizi engiyaziyo wawusishumi nakazi imizi emibili yayiyishumi isimbili yini ngingasisi nomunye imizi angizangabe bazongena phela abantu abangena imizi engelamuntu angishongo njalo alifisi ngani neminye bazongena laba bantu abacebisi kodwa mina ke bantwana eMtuba kwaMpukunyoni nimunye hayi yeso kodwa ngizwanga kahle ngoba ngakuthina hayi angizwanga kahle emadodeni angizwanga kahle itheni omunye ngoba uwedwa mhlawumbe mina ngizwela manje ngifuna nibe utewodwa fundela lapho kepha-ke angazi ukuthi yini enenza ukuthi
bangibuza ukuthi nimunye lithi ningaqhamuki nempendulo ngizoniphendula-ke mina ayivani kahle noma khona ukuvana ukuthi hayi kahle hle njengoba ngilana ngizele konke ngizolihlanganisa siyihlanganisile igoli siyehle sizele kunina manje umfundela lapho uPetro uqala 5C verse 6C man satbelana la Aku suara di Dewan Madrasah Sebelum Selatan saya nggak perlu kesanganan ini. Ini sih saya langsung lain baik. Orang sudah lagi fundis lapo Petro Kala 5 verse 6 Uchombe 7 80 pintu funde Timothy wesibili 2 verse 22 no 23 abantwana bakaNkulunkulu akaNkulunkulu ayathandana abantwana
Isithathu uqala 5 verse 6 uJombe 7 kuye 8. Ngalokho zithobeni phansi kwesandla sikaNkulunkulu esinamandla. Ngalokho zithobeni phansi kwesandla sikaNkulunkulu esinamandla. Ukuze aniphakamise ngesikhathi esifaneleyo. Ukuze aniphakamise ngesikhathi esifaneleyo uyimancane baba. Ukuze aniphakamise ngesikhathi esifaneleyo. Nayizwa incwadi. Asingabi kakhulu sonke. Abalinde abanye uNkulunkulu akabaphakamise ngesikhathi leso siyomuntu oyokhomba ukuthi ayisufanele manje ukuthi uphakame. Amen. Kubela baba. Khondani. Lilinde. Isitha senu Sathane. Siyahamba njengebhubesi elibhodlayo. Esifuna esingamgwinya. Baba. Bese kunalo kusizina uNkulunkulu. Asingafuni ukugcotshwa madoda sonke. Ngoba ngeke siwabafundisi sonke. Manje sobafundisi sonke sofundisa bani? Manje sabashumayeli sonke soshumayeza bani? Manje sabakhokheli sonke sokhokhela bani? Kufanele kube khona umkhokheli nabazokhokhelwa. Kufanele kube khona umshumayeli nabazofunyaezwa. Bayibo khona umfundisi bese bafundisa laba abafuna ukufundisa. Manje uma sesabefundisa konke kuyangifundisa ukuthi hayi ungangitsheli lutho wena ngazi yonke into mina. Lindani madoda. Ngivele ngabona ikhona impi. Khona umuntu ohluphayo wathi ufuna umfundisi wakhe. Mawufuna ukufundisa sena washela mhlobo wakho. Uphinda weba daliphinda kanjalo. Asiyithande lento yethu maNazaretha. Mina la ekhaya ngazi imizi emibili esengene kuyona. Yila eThokozana. Nasethandanani. Kwena wezwa amagama ukuthi ayikhuluma indaba. Thandanani nithokozelane. Niyathandana nje. Nathokozelana nje. Semadoda. Ngibuza kumina. Niyathandana nje, nathokozelana nje. Kufanele wemadoda ngibuza kumina. Ngoba wathi ubhombela leli badla balela khona ubuza kumina ngisho emthandeni yenu ngisho emkantsheni yamathambeni. Naseyizukulwaneni zenu. Nathi efoyijo ngihamba niboni hamba nazo. Ningayibula likezo kaJehova. Yazi mina ngimkhumbuza ngimkhiphiva. Oba usekhona ngokukhiphiva. Kubuhlungu masokhumbuza ukukhiphiva. Kodwa manje lapho kuyaphela lo ubuhlungu. Yazi mina ngiyazi kanizwani kahle hle. Ithandana phela. Nithokozelana. Ayikho amagama ushamba akayikhuluma into ebhedayo. Ayikhona ukhohlisa.
wakha nini uthi sithandana inthokozelane nibe into eyodwa madoda sezodlala nina ngathi sinqobe igoli indawo enkulu kangaka sisodlala nina-ke manje sila ekhaya khona into ikhiphe umuntu esephakathi ezulwini inhliziyo nxa inhliziyo yothi yamkhipha umuntu esephakathi ezulwini ngoba yamkhomba omunye ukuthi akafanele mina ngifuna nibe yinto eyodwa hayi ngifuna nibe yinto eyodwa manazareth ukuze sikwazi ukunqoba usathane sikwazi ukunqoba usathane sigicana usawufunda ulo uTimoteyu baba uyawuthola baba awufundeke baba kepha balekela izinkanuko zobusha balekela izinkanuko zobusha ujonge ukulunga nokukholwa nothando nokuthula kanye nokukhuleka enkosini nokuthula kanye nokukhuleka enkosini yenhliziyo engaphambukileyo inhliziyo ehlangukileyo kepha ukukhisana kokula nokungazi kepha ukuphikisana kokula nokungazi unqaba wazi kuzala ukulwa kwazi ukuthi uzala ukulwa kuzala impi amen baba wayejwayele ufunda incwadi ethi kuvelaphi ukulwa phakathi kwenu na iNazaretha neNazaretha lilwa nelinye bazathi baba babanguthathu akuphele-ke mana zethu ukukhumbana ngemina singalandi usathane ele emgaqweni simfake phakathi emathempelini faye sithi hamba sathane simnqobe usathane uma ebizwa yithini uzosebenza usathane bese wina abaningi ngokukholwa wala kukuleli bandla kuyidwala elikushelelisa yenzeka ukuthi uphezulu ushibule ukubuyela phansi engathi ngangcono lamazwi engiwakhuluma phambi kwenu angene ey'ndlebeni ezizolalela hhayi ey'ndlebeni ezongena ngapha aphume ngale kuyenzeka futhi abantu baduke emini ilanga libalele umuntu uma esethatha indlela yokuqalekisa uyaduka emini ilanga libalele khona wahlangana nobaba eduka impela nje ethi yokwami leyo nto engayizivela uthi ubaba ngaze ngambuza ngathi awu kahle baba ngoba ngiyakwazi wena umshumayeli lapha ebanjeni lakithi uyaphi ngapha uthi lo baba cha mfana wami mina ngiyephakameni kodwa ephakameni sekushiye emuva uthi ngiyephakameni uthi ubaba hayi usukudlulile ephakameni futhi sekukude kakhudlwane ephakameni uthi lo baba ngiyazi mina
nawo labo bantu bayenza into engasila lesikhathi abenza ngayo uma usebuza kwabanye abantu abaseduze lapho uthi awu ubaba lona kunjani bathi labantu awu awumazi imputhu lo muntu sewaphambanelwa ikhanda wayesewubhuti phela lesikhathi ubaba sewaphanjelelwa ikhanda njobe siye ephakameni wenza isinto engafanele mayenze ebhale incwadi ebhalela ushembe ngisakusho phakathi encwadini sesithatha-ke isiqalekiso sokusangana umuntu uyaduka elinda ilanga libalele kuthi ukhanya kubona kodwa khetha ubumnyama ukhetha ubumnyama njengoba vele imisebenzi oyenzayo yasebumnyameni uNazaretha akholwa ngeqiniso singasho sithi siyakholwa kodwa kulukhulu ukungena ezulwini okulula kakhulu ukulahlwa baningi mina bangenisa ezulwini sibalahliwe baningi futhi ngibahambisa yela emhlabeni uNkulunkulu engasayidingi imphefumulo yabo ngibahambise mina bahambe ngoba sokubuhlungu inyama yalowo muntu isithaka ubuhlungu ekuzwa ubuhlungu nemini ekhala bese fika kumina lapha bese ngithi naye omunye wafika wayegqoke njengogqoke intombela nje bayomfundisa hayi ukuthi ngifanisa intombela ngobani ngoba uyabona ngifanisa umuntu into engikhulumayo la ngisho lufanisa ngentombela kodwa nangoshuza abantu engihamba nabo angifuni ukuthi ngibe ngifanekisa ngayo bese eba isitha kimi le ndoda yayisisikele iy'ngane zayo into shiba umhlophe umnyama la enhlakalini u-ayiniwe kodwa kubuhlungu wonke umzimba ukho indawo engenasilonda ayithi baba sengizame yonke into hayi akunongilutho baba ngaye kodwa ingendlela lo muntu uyabona le ikhanda lihle ikhanda ukamile muhle lo muntu uyaphila kodwa uthi ayikho indawo engenasilonda ubuhlungu ubuze ubuhlungu nomini usezacela-ke usiyacela la muntu ayi baba sengicela nje ukuthi bangithathe abakithi kade ngicela abavume kuyangiququda ukufa ngilala ebusuku ngilala emini njengoba ngiyilana baba ngisekuwena wokugcina ase ngithi mina kuyena lo muntu unamalini ephakethini athi no-100 rand athi thatha leya mbuzi yami leya thatha la-100 rand uyayikhunga ngoba ngizwa ngawo phela ufuna ukuhamba uyayikhunga le mbuzi letha le mbuzi kucelele baba ukuthi bakumukele kase ngimcelela-ke waba ukuthi bamabukele sekhale kwezwakala waba mhlawumbe uyalingana lo muntu akalwelanga uthukela wathi wayela uthukela nje waseyathula sasengingena ucingo wathi iy'ngane zakho zathi hayi siyabonga baba ngoba sebemukele usethule sesokwe nomathi ukuphumula indoda ikhala ubusuku nemini masisebenzela ushemba sosebenza ngeqiniso ngona ngobuqotho omunye kuthiwa hayi ubaba uyabuya ebusuku la sangingcokode uyabuya ebusuku savelelwa nayo imbuzi le ukuthola amacaleni uyabuya ebusuku ukuthi uma efika la ekhazela bemuthi anti wayemfishane seseyihayisa ingane nje kumbika la kumina naye ngokunjalo ngamcelela wahamba waphilanga wabuya ngoba uyabona nje banika nashesha ukhohlwa nina
sithunywa imindeni yakini eseyalala othulile umhlaba ithi uzane nizoyikhonzela bese nihlane ezongekona la mawuthi uyafika lapha kubona bathi phindile emuva uyasicela intethelelo manje kuya komuntu kade sengathiwe eyinkinga leyo sibiza ngelinye igama thina sithi usuyabonga ngase ngithi ingane zakayiletha imbuzi-ke naye lo mnumzane zayiletha imbuzi ngase ngicelela kwabakubo wahamba phela ngiwabuya mina-ke bantwana bankulu yinye into engijabulisa uma ngiyibona niyenza angijabula khulu uma ngibona nenza okuhle phambi kwabantu ngoba uma nenza okuhle phambi kwabantu ey'niyaliphakamisa igama lami lelo kunazaretha liyaphakama yabona nje amanazaretha asekuseni ayaziwa manje ayaziwa seyokhulunywa ngale e-TV kade ingakhulunywa ngale e-TV yabona yokhulunywa ngale ey'ndabeni e-TV hayi bantu baminyana nibahulu manje umhlaba usubhekile manje usuyabona ukuthi hayi siyabayeka labantu ngibona abantu impela lapho abantu bokubhekwa mina ngazi kahle nje awukwazi ukudlala ngami nikho awukwazi umuntu ukuthi ofika kudlala ngami nikhona hayi ngempi amanazaretha ahlakaniphile kodwa yabona lala kade ethi umfisi khona yonke into la wabona ubegolola nje ngihamba ngenyawo khona yonke into khona lonke uhlobo lwesifundiswa la bese sodlala umuntu osenathenda sonke umdlala thina umhlaba uzosazi abazosazi sibalulekile sebeyazi sibalulekile washo umfana ufuna bathi umfana bathi uyohlangana lapho hey yahlangana kodwa imivuzo anizile lawani ngazile ukuthi nizile abanazi ukuthi nizokwenzani nize ngoba niyibonile imisebenzi yokungcwele yenzeka phambi kwenu nisukuma ushosha abangakhulumi bevuleka imlomo abangahlukanisile abazali bengahlukanisile ahlukanise umuntu phambi kwenu manje umuntu ongalazi libandla ukuthatha kancane kanti ilona langempela sengiphetha-ke bantwana bankulunkulu siyacela ushembe uma esekhetha amagama abangcwele aze abakhumbule nawethu bese sithethela wonke amaqala esinawo asingenise ngenjabulo emzini okhazimula ngaphezulu kwelanga lenyanga
inkosi kusiseni kuvile sizobala inkonzo yethu yamanje ngesihlalelelo sama-28 sacela umfundisi Lungwana wasePhumlana sola zisabela inkosi Mbusisi.
bethi amaphiko kwelaseThembisa yasuka jubalala ngendlela zasesithole wagoqa amaphiko kwelaseThaki ababenosizi beguqe bemanzonzo bethi bophozo khokho qaqanga guqela ukulibonga unyazi oludlule emazulwini inkosi evunya ngabasebuhleni bethinyo sibe nobusithi mlashisa umosimvule esuku efini ihlimbi ithelalisa amaqubula phezulu abomhlangano kathi inkosi ugada ngentaba ihomisi babasabatezesela bathi phezulu abomhlangano kwasala qhethi imbumbululo bathi phezulu abihomisi kwasala inyoni kayiphumula bejwinqanqambe leqedle bomdala nongolokodela bongadela ukugiya ogiya ngamakhosi kwabantu abankulu abemnikela usesandleni okwakhe inkosi abangcwabe emaqadini egiya bona inyosi oluvele ezulwini uzulu elagiya ngamafuba kelagiya ngomoya elezothatha lemjondolo namatendelo iphotsanandademo bantu base-Afrika enagezeka isila somsondo wembabalo okwadlula unyazi lwethuthuweni abasethela uphaphele khwalakhwala kwabakalibaka ngebheke kwabheka bezayo bafika babhabhadisa abalolotha umhlabangeni losizezulu amasheshangena abasemhlabeni abafunyanisanga babangele ekhosombeni bethinda abamr makamthetho ephenduka insemisimi ngokhande abamr busazwana ephenduka insemisimi ngokhande zola abantu ukutheleziyo zufike kwamqaduli kwambila mhlophe yoqotha uzufe mhlelanyonothi ngolenkosazina ngithwavulonyozi babathi ufele ogovuka bavuka sififo lenamaqhubu mhlelanyononya ngasezulu novulonyozi babavuka sififo lenamaqhubu mhlelanyononya ngasezulwini emazulwini bafika bawuvuma bathi umagamegame baphilisa abanosizi mawuthi nyangasezulwini nyalwasezulwini letiyefani ivele emazulwini niphika kanjani abantu basemhlabeni uzulu lemazulu elagisa abasemhlabeni ngoba abasemhlabeni beyihlulela inkosi ihlele esihlabeni ihlulela kanjani ihleli ngokunethezeka ngokabadele nyalwasezulwini awube bangazinkantolo uzulu abantu ukuthelezi wafunga amanga wathi angafana ukufana namanje ufile abasafunga befungela unyalwasezulwini abawukuthole ukuphumula ngokabadele uNkulunkulu wasebuhleni ungavumi ngehlalo sakho sasezulwini amavula amusa ahamba shona unyaza lisuku esihlalweni kanti omuphi ushembe ohlala ngokunethezeko eManazaretha okwale kuhlala ushembe wahlushwa ngokabadele osemhlaba mhlanixa sinalinto abepheza miliswe lemazulwini kosemasima ngentshakazi abanye befuyo ngamaswenya bakhathele ngeswenya lenqonqodwane nedanga abanigwigwi lasalala ixhoma kwingqondo but amasandla sinoda kubambelela kambe ubambelela ngoshembodakeni wena mxovu unyazi ngenhlambi enkundleni zokuxhumana namhla kufiwe uyonyuka intaba zasenhlambeni isinyuko ezaseKhenani ngokabadela shone phansi izitha zakho abancane nabakhulu abagijela ngenhlamba kungetshe uNkulunkulu wasebuhleni wamaNazaretha uhlala ehlaleni kwahlala kwamfanela inkosi avunywe ngabasebuhleni bethu benza kanze besenza lashithi isivivane banqunqa bomgaqo sabelento abazaseKhenani abemlala mvubo efikela uzudu ngoliphakade bethi uzulu amazulu ufune wavunywa ngabasebuhleni bathi inhla sesiqhuba mzimba saqoqokombe ngogobhoza igazi bathi qina khanda kagedezile emagcekeni onyazini nasenabanje izibi zokulahlwa navukela unyazi ihlele ehlalweni inkosi yokuthula ethe ithula kufundisa inhloniphi ngasenhlonipheni eshumela ukuthula ingasekuthuleni kuqabadela ingasesibusisweni inkosi ethe ifikile kwabasebuhleni bethu umxhalambuke silo samabandlelokweni osixhole savuma kwabakazulwana kafihli inqindi wayengafihli ifakazi ethi inhlosha kabhombela sibona onyazini isilo samabenda samcela uzamxolo samxola bogqiyo okhakhane esibasasendlunkulu kwathi kwangena unyazi wabusihlimitha awalalisa amaqubula basengenesimgewu abezulu minkosi uthingo vele emagcina asebuhleni basebephenduka iy'nkono kubewesheza wethembe bantu basethokozani ukuthula kusonyazini lashiya ukuthula nani thulani uqabadele nyalwasezulwini uyinkinga ebuke yayibona abanye bengaboni basemhlabeni nize nisibuzele kulo mfana wakamthetho uthi lwamenzani unyazi walengxoxa ngenhlamba ninantatheli zakhe kuqabadele nyalwasezulwini ungashini omasodwa isiziba esiyongenisa amaphekula zikhuni amaphekula zikhuni bambelele kanjani ngoba unyazi lifela athi thokozani nithandanani kuqabadele uyinkinga zonke izizwe
zonke zethu zonke zethu zonke zethu anona pethukozwana namhlanje ngiyanicelela-ke ugogo wami uGombela Khulilanga Mkhulunyanga yezulu babuthumbula amakhosazana ubani lo uhlansi uvaliwe masene emakhaya banivikele iy'ngozini zemgwaqeni nofika emakhaya niphephile inkosi imbusise Kita orang yang kesas